3 дугаар ном 1-р хичээл сургуулийн амьдрал самгван элгва хаккю сэнхвал 기분 어휘 хичээлтэй холбоотой үг хэллэг. 수업 관련 어휘. 수업 관련 어휘 хичээлийн улирал 학기. 학기 хичээл 과목. 과목 багццаг 학점. 학점 хичээлийн танхим 강의실. 강의실 амрах хичээл орохгүй байх 휴강. 휴강 туслах багш 조교. 조교 танхимын өрөө 학과 사무실. 학과 사무실 улирлын эцсийн шалгалт 기말고사. 기말고사 улирлын явцын шалгалт 중간고사. 중간고사 хичээл хаах улирал дуусах 종강. 종강 хичээлд суух 수강하다. 수강하다 хичээл сонгох 수강 신청하다. 수강 신청하다 хичээл сонсох 강의를 듣다. 강의를 듣다 шалгалт өгөх 시험을 보다. 시험을 보다 реферат бичиж өгөх 보고서를 제출하다. 보고서를 제출하다 хичээл сонгох багц цаг цуглуулахгүйгээр 청강하다. 청강하다 ихтэй сургуулийн амьдралтай холбоотой үг хэллэг. 대학 생활 관련 어휘. 대학 생활 관련 어휘 сургалтын төлбөр 등록금. 등록금 хичээлийн шинэ улирал 신학기. 신학기 шинэ оюутан 새내기. 새내기 суралцагч 재학생. төгсөгч 졸업생. 졸업생 тэтгэлэг авах 장학금을 받다. 장학금을 받다 төлбөрөө тушааж бүртгүүлэх 등록하다. төгсөх 졸업하다. элсэх 입학하다. дугуйлан 동아리. 네. сургуулийн арга хэмжээ 학교 행사. 학교 행사 хичээлийн шинэ жилийн нээлт 입학식. 입학식 шинэ оюутнуудад зориулсан танилцуулга уулзалт 오리엔테이션. төгсөлтийн баяр 졸업식 баяр 축제 илтгэл тавих 발표회 гадагшаа нийлгэнд явах MT биеийн тамирын тэмцээн 체육대회 багш нарын баяр 사은회 шинэ оюутнаа хүлээж авах арга хэмжээ 신입생 환영회. 신입생 환영회 төгсөгчдийн төгсөлтийн үдэлтийн арга хэмжээ 졸업생 졸업생 환송회 шинэ үг 새 단어 сургуулийн 개교 기념일 хамтын ажиллагаа 교류 солилцооны оюутан 교환학생 모노폴 컴판 대기업 일수улж авах ажилд авах 모집하다 уран зохиолын бүтээл 문학작품 цоож оруулж ирэх 반입 сайн дурын үйл ажиллагаа 봉사활동 сурлагаар тэргүүний оюутан сурагч 성적 우수자 яруу найрагч 시인 шалгалтын хугацаа 시험 기간 өргөн хүлээж авах хугацаа дуусах 신청 마감 өргөдөл хүлээж авах гэсэн 시청 마감 бичиг хэргийн өрөө 자료실 сайн дурын ажиллагаа 자원봉사 заах дурдах 제시하다 төлөх 지급하다 оролцох 참석 урих 초대 бүх чадлаа гаргах зүтгэх 최선을 다하다 хэлэлцүүлэг 토론 аман орчуулга 통역 ялангуяа 특히 амрах номын сан театр зэрэг 휴관